Serçavara. Merhaba. Meha rojiye û enflasyonê çawa dibînin? Enflasyon erdê sürünmüş dibe. Enflasyon tu nekima. Kan kîja enflasyon? Em birçê dimirin. Çima dimrin? Enflasyon ji bo enflasyonê ka enflasyon yerlerde sürünüyor. Ekonomi sıfır. Hükümet ayakta yatıyor. Devlet radikeve. Em zazan em baş Zazakî kırma. vece? Hükümet rakveno. Ayrı. Sebey vatandaş içik nekeno. Mazyona gere nivêşon homay xişno makoboyni sevûsa homay xişno. Ez ê tiştek cî bêjim. Di sarayê de rojekê de 58 milyon xerç dikin. Rast ziqumê wana be. Biraz ziqumê wana be em çi bêjin. Emeklî jî di binê sînora birçîbûnê de ye. Emekli bira gij bimrin ji xwe emekli oy didin wana. Ji xwe emekli oy didin wana. Kes nadi genç nadin em nadin. Emekli gij didin. Qavet bijwera. Spas serçava. Müslümanı ne kültüre ne çanda çi mi yani ana mahviyete ne enflasyonu çerk enflasyonu. Bu tutuşkin mesela dünya üstünde. Bana bir şey tanıdın çünkü. Çima o aciz bu. vallahi nas عاجزن يا مرة زمان هذا يا صاحب اللي في الدنيا ما أنا تشكي زمان صورتي هيك O roja zamanê dayîk êjiya. أشخاص زماني دايك إيشخو ما قرب أنا هر دوامي واتستانا هبشخو ولا أفي بيوجو هي أفي بيوجو تشكي ناس جي باوردك ونا تشكي هي ما أنا قمصوني واتشيك بلوكر نبيشي قمصوني رابورك بلوكر شخناوي كرداتي ده بس نابزار كيفي بوشوي ya çok ama kapandığına akı diyor mevkapine afi kafa kafeye mi halke var mevkapine bayram katın o çe ne yapıyor baba metişki ne hasbini birik ma ya ana mesela bir döndürü mala khuda ya döndürü mala khuda em zamanı khuda ne peyir ma khu asim lekra هيك اشمر قو عيب تشوا تركي نزاني الو نزمري دايكه تشي تركي يا دون نزاني كر عيب يعني يعني إذا قبل تركي نزاني وقت تشكي بر عجيب شيء بو قبحت بو المواكل Enerji kesti, kurdi bana. أسيب لك كلمة كتير كل مرة حد كلمة إذا قارش ما نادر أنا أب خو أب تركي بهرد آخفن قلت تركي نسخو هاو أشتو تاني مانو ولا كسكي تنكي Ez jî carnav Tirkiyeden. ولا كسنا ما يبي شوف كده Tu çi dibêjî gel ra çi قال dibêjî? را ادبیم را زمانی خود نترکینن برا گل ند تو انسانا ادبیم برا هر کس زمانی خود پی چاندا خود کلتورا خود برا خود زانم کیه جکواتی گربا مخودی مچی کلی وی دنیای ام چه دکن ام کینه اگوا ام خود ناس نکن دوست جمله خوش هف ناس نکن ام ناگین درکی ام ناگین درکی مثلا روزاوا da bir milleti kut gavaranda bak غیرت نکرا گش دست شوشو مثلا بيجن الرخنة ما كانش هبر هبن يعني كلام نغير كلام رخنة ما هبن رخنة ومسجد شاردة صلاة لسر تشيكيبو لسر اقتداري وكاكم تحضر سواش وكرة تحضر شاندا وكرة إيش وكرة تقش بكرة قش أنا تخافات بريم أوام هروي ما خابين ما شو ترك ما خابين عربة شو خابان عيني كذا أمهر هو من بن دستي خل كذا بن أو في قايدة أمهرنا أم هشة وقرأ توكن أم يكتيا خو بكن يك رهبری ماشي رهبری مگرم گوداریا ملت بک ملت از بوم پارتی از بوم نزاش تشکی ورتونه کی ملت بشتا تهر تتخده گره خاطی في ملتي زانو ملتي ما هر تشي خدا يا جبو فيري هر تشي خد حتى ما قشا ما قال ياخذ انا ما هر تشي خد انا ما حبسه قشا دي ما لا يشكرني ام نابشن ما قشا جبو خكري گره بكش هنا عندكش گره بكن aslında والله مريم من زانو دكا Spas dikim. Sibastik. Xwacis nekedîsa? لا شو تطوش بركو حادث نكو قرار Dejer çti verde. دجا برد منور اذا هون هرهبن مصابن آنها سیستما دولتی کو ایکو معاشک ددن وان امکلیان کارکران Binê sînora birçîbûnê de ye. ya bine sinora bir çibune ci ki da tera kire naka kire khane naka jber ve ki jiyanek rezilli de dominin kesin durumu van ne baş ve hali van ne baş ve ki yani carna mro beuk dibe yani gelo evqa kes 40 milyon nize 40 milyon fakir hesirene biçi khoyde ben من نان حش تاني بخون ديسا تيرناكه قادر مقول شيء
ev perê ku didine têra kirê nake. Yani kesê ku pêra edalet hebe, em bêjin vicdan hebe, em bêjin hesab û kitap hebe, wê ew keviya bike, hesabê viya bike. Ver wî yekî yani ev sistem ew aya. Eger gel dixwaze degişke bire degiş bikin. Êku hat wî jî begel nekirin, bira wî jî degişkin. Yani bi 20 sal, 30 sal yek kes iktidar da bimîne bi halîla tiştê wisa çî çê dibûn. Dîsa ew destê gelan da ye. Gelan da ye. Em bêjin îro sala ku çû 336 hezar kes üniversite kazanç kirine qeyda xwe nekirine. Ji ber çi? Ji ber feqîrî, ji ber ku nikaribûne bixwînin, ew nêbûye. Nava 5 salê da, ev 5 salê dawiye da 500 hezar kes dev ji mektebê berdane. Ji dibistanê berdane. Ev belgekî evana gişî ew kin, em direva nakin îro ew qas bi milyonan kes bê karin, karê wan nînin, ê ku üniversite dixedînin bi puanê notan jî nakevin ew kê, nakevine karkî ew nadine wan, ê ku xazanc dikin mektebê jî qeyd nakin yani ew resmê ev welatiye yani ev axêye. Em bêjin çi yani feqîrî gelek zêde ye lê destê gel da ye. Ê zor divên em li wê bin. Bira gel degiş bike wan. Ez bo vî îxtidarî nabêjim. Kî hat te begen nekir, bersiva jiyana te neda, bersiva maaşê te neda, derheqê azadiya te da gavek navêt, em bêjin ji bo jiyaneka birhet eger ew neda te, degişke wan yani bêjim çi yan. Belê. Spas dikim mamosta. Herabî. Li ser roja ziman jî ez. Ya Bikim tu zim- çawa dibînî xebatên ser ziman çawa dinirxînî? Ya neha ew jî dîsa destê gela da ye. Yani gera bi hevra rabe bi milyonan, bi 500 hezaran, bi 600 hezaran, bi 100 hezaran, bi 40 hezaran, ev çike destê wan bêjin em dixwazin. Berê gel bere rabe piya ki ê ku didin nadin ew êdî hesaba xwe bikin. Ji ber wê yekî yek ya duyemîn malan da Kurdî naye axiftin. Kuçan da naye axiftin. Malê ku kesên pîr û kal têda hene dîsa pîçkekî îdare dikin. Lê yê dinê kemasî pir e. Arî zimanê kurmancî de hani salê de 15 sal e parîkî du gav ber ew kira çûye. Lê alî mesela Kirtkî zazakî wan da dibe wek zimanên Gurcî, hemşînî, em bêjin wek zimanê ku ew kê da dimînin hani alîkarî nadine wan ji wan zimana. Dîsa bar dikeve destê ew ku. Li vira da cî ez ser mîkrofona we jî dibêjim. Ji ser dinyayê tu kesek zimanê dayîka xwe ji cîkî îzin nastîne. Ji alî Xwedê ve daye dane mirov ne derheqê zimanê Kurdî de dibêjim. Zimanê ku ew kitene anha qedaxene, anha em bêjin najin wek wan e dibêjim. Ew jî gere mirov îşyarî bi wan bibe yani îşyar bin, bimeşin û bixwazin, bixwînin, biaxivin. Başka çi bêjim yani. Yani ez ana çi bêjim jî bo şemerik dibe ez malê barçîne bimrim jî dedim. Ku ava etkî nake ji miletdara, ku ava tişta nîşan nade ji miletdara, tiştekî ku ez bêjim texmînem de tune. İşte dibim ya dibim yani gel ji vî rehetsiz nebe, ji vî aciz nebe û ser viya ek adımê xwe navêje, tiştekî ku ez bêjim nabe yani. Saber devam bike. Tabii, aynı insan. Hêjî devam ki yani. Spas. Tenê tiştek bêjim bê ziman jiyan nabe em ev bes e. Spas. Spas dikim em jî.